In 'n kind se lewe is dit dikwels een keuse in 'n enkele oomblik wat die rigting van hulle hele toekoms kan bepaal. Waves for Change is 'n organisasie wat kinders met sosio-ekonomiese en ontwikkelingsuitdagings die kans om genesing, hoop en 'n beter lewensvooruitsig bied, deur hulle aan die magt om voordele van branderplankterapie voor te stel. Ons die stories gaan hoor. 'n Mens kan nie die lewe se branders beheer, verander of selfs voorspel nie, maar jy kan leer hoe om hulle te ry. Op hierdie beginsel en met stewige navorsing met hulle rugsteun is Waves for Change in 2009 gestig om kinders nie net sielkundig by te staan nie, maar ook hulle beter voor te berei vir die toekoms. Pilasande, how did Waves of Change start and come about? Waves for Change started in 2011 in Cape Town. Two guys were just out surfing, and then two little boys came and joined them, and they spoke and they shared their experiences with them. That's when they realized, no, this is more than surfing. We can actually create a space for these kids, and they can talk to us and we can listen to them. It has grown to quite a number of kids that are now joining the program. How do you choose which kids to try and reach? So primarily we work with young kids who are faced with many challenges, who are currently facing trauma. Most of our communities, the kids that we are targeting come from underdeveloped, under-resourced communities. So we use the teachers, we use social workers who can refer these kids to us. Basically, that's what we're trying to reach, is to create that space for them where they can feel seen, they can be noticed, they can be heard. They don't get that at home, they don't get that at school sometimes. They feel isolated, they don't have the skills to develop social connections. How did you get involved? A friend of mine was working here, so I got to a point where I needed a job. I applied, I got in, and then when I got here, I realized, okay, this is way much more than money. Then I started my own journey, my own healing journey throughout the program, working with the kids. So it went from looking for a salary to looking for purpose. And now I'm contributing to the communities that I live in. Yeah, it's built my life a lot. Why do you think surfing is such a great tool to empower and equip kids? The one thing that I've learned in surfing is that when you fall, it's not weakness, but it's actually strength. You build the resilience in your falling, because when you fall, you get back up again and you look for the next wave that's coming. So yeah, I think that's a valuable skill that every child would like to learn. Die program is onder meer daarop gerig om kinders se intrapersoonlike ontwikkelingsprosesse, hulle selfvertroue, gemoedstoestand en ander persoonlike verhoudings deur die tegnieke van branderplankery te bevorder. What state are the kids typically in when they join the program? They're very closed in, they're not able to open up, they're very isolated, and some of them you can see they have this social anxiety that they have. You can see over time, just in a period of 3 months, they've started to create connections, and that anxiety, that social anxiety is no longer there. Do you see a definite transformation as soon as the child starts to commit to the program, starts to buy in? Absolutely. One of the things that we've noticed over the course of time is they start to develop leadership skills. When they ask a coach, can I do this today? Can I facilitate this part of the activity today? And that's what we want to see. They're taking on more leadership, more initiative. It happens within a period of 3 months, where it's like we've gotten used to the program. We know what you guys are doing. We will also want to do it. Daar is landwyd 5 Waves for Change strandterapie sentrums. Hulle stel tans 43 branderplank afrigters in diens en werk jaarliks met sowat 2800 kinders. As hulle hier kom en leer ons hulle van 'n take 5, wat is 'n breathing exercise, wat hulle moet nou asem uithaal in en uithaal, om net jouself te kontrol en raak ek nie so hoog in gevoelens nie. That's a good helping that they can be able to calm themselves down. Louwien, hoe het jou lewe gelyk voordat jy by Waves of Change aangekom het? Andre, my lewe het toen nog so mooi gelyk. Ek het van 'n familie afgekom wat swaar gekry het. My ouers het gesterf wat ek 'n jong ouderdom gewees het. En ek het onseker gevoel oor my toekoms. Hoe het jy toe by Waves of Change aangekom en die program begin? Nadat ek my ouers verloor het, toe het ek 'n probleem met my behavior. So ja, my graad 6 juffrou het my recruit parte as 'n participant die Waves to Change. Van hulle het gesien dat ek vorder nog so baie by die skool.
En toe jy aankom, het jy dadelik commit en dadelik gesê, hierdie is goed vir my, of as jy maar eers 'n bietjie, ek is nie seker nie, hulle moes eers vir jou so 'n bietjie oorwen. Die hulle moes my eerste oor gewen het. Het het 2 weke gevat. En die derde week toe was dit lekker. Ek het begin lag, begin smile. Ek het begin gevoel ek is veilig. Ek het begin voel as mense wat wil hoor wat dit ek kom te sê. Wat sou jy sê, gee dit vir die kinders, soos jy nou self ervaar het? Jy het geleer dat hulle gee vir jou respek, hulle luister vir jou, dat jy ook jou spasie kry, maar wat nog? Wat ek gevat het van het af is die breathing exercises. Hulle gee jou ook emotional regulation skills. En een ding wat ek gevat het is confidence. Hulle het my baie confidence gegee in myself en hulle het my self-esteem geboost. As ek by hier so kom, ek was 'n tough kind, ek was nie dieselfde Lovian wat stout gewees het nie. En dan kan jy ook met die coaches praat. Dit is nie net mos nou surfing nie, dis wat al die ander goed is. Jy sê die asemhaling tegniek, maar dis ook praat. Ja, ons het altyd 'n coach gehad wat hulle sê is 'n one-on-one coach. 'n Coach wat responsible is vir jou as 'n kind om te check-in saam met jou elke week. Hoe voel jy? Wat maak jy teer? Wat is goed te wou pla? Hoe kan hulle jou help? One of the things that I enjoy the most is seeing from the beginning how these participants come here, and over time they come out of their shells. They now being more open to us emotionally, and yeah, that is one of the most things that I enjoy is seeing the participants becoming who they are. Hoe het dit gewerk dat jy hier geëindig het as 'n instrukteur? Ek was part van Waves for Change since 2018. So wat ek 'n matriek in gewees het 2024, die manager het met my gevra, wat wou ek wees as ek groot is? En toe sê ek nee, ek wil 'n coach is. Dis iets wat vir my gehelp het en ek sal ook help. Ek sal ook om te help terug te gee vir die ander kinders. Hoe voel dit vir jou om hier op hierdie strand waar jy begin het, nou weer terug te gee vir die kinders? Jy kan vir daai kinders sê, maar ek was hier, ek sien jou, ek sien wat jou seer is. Ek voel baie proud oor myself. Ek voel dat daar is iets wat ek kan bring na die wêreld toe om die wêreld 'n betere plek te maak. So ek voel raak gesien, so ek voel dat is iets wat ek kan bring wat kan change maak in die kinders se lewens wat ek saam met my. Hoe sou jy sê dat jou lewe toe verander? Het het my hoop gegee. Dit het my hoop gegee. En dit gemaak dat die slegte dinge determine wie ek was. En dit gemaak dat ek gaan om te myself te discover en om te uit te vind wie ek is. Een kind mag dalk gestrand op 'n plek in sy lewe voel, asof daar geen uitweg is om dinge beter te maak nie. Maar Waves of Change is daar om te wys. As jy op 'n branderplank spring en ry, is jou horisonne so wyd soos die see.